كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tutup bukunya, kita murajaah dulu. Ditutup. Kita murajaah dulu. Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ada berapa dalam Al-Quran? Ada berapa? 3. Apa saja itu? Al-Imran, Al-Anbiya, Al-Ankabut. Gimana ayatnya? Ya, gitu aja. Gimana tambahannya? Bedakannya apa? Gimana Afan? Masya Allah. Yang kedua? Wa nabluukum fitnah wa ilaina turja'un. Kemudian kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada berapa dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rahman? Ada 36. Masya Allah, alhamdulillah. 36? 31. Ihda wa thalathin marrah, 31. Ayat tentang Qur'an. Qur'an itu undian, mengundi. Ada berapa dalam Al-Quran? Ada kisahnya siapa? Kisah Nabi Yunus. Gimana ayatnya? Fasahama fakana minal mudahadin. Kemudian yang kedua dalam Ali Imran, ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Itu lafadznya ya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kemudian qaulullah ta'ala watlu alaihim waradat fil Qur'an fi arba'ati mawadhi'ah. Watlu alaihim dalam Al-Qur'an itu ada pada 4 tempat. Fi suratil Maidah, yang pertama dalam surat Al-Maidah. Allah subhanahu wa ta'ala watlu alaihim naba'a bani adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan watlu alaihim naba'a bani adama bil haqq. Bacakan kepada mereka tentang berita 2 orang anak Adam. Bacakan dengan benar. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah satu dari keduanya diterima korbannya, satunya tidak diterima. Lalu yang tidak diterima tadi mengatakan qala la aqtulannak, kalau begitu aku akan membunuh engkau. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Allah menerima dari orang yang bertakwa. Watlu alaihim naba abnai Adam. Itu yang pertama. Yang kedua fi suratil A'raf. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka berita tentang orang yang kami beri ilmu, beri ayat-ayatnya, namun dia justru melepaskan ilmu tersebut, lalu dia diikuti oleh syaitan sehingga dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-ghiwayah kata para ulama, ad-dhalal ba'dal ilm, kesesatan setelah orang itu punya ilmu, itu disebut ghiwayah. Kemudian fi surati Yunus, juga disebutkan dalam surat Yunus, qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت واتل عليهم نبأ نوح. في سورة الشعراء قال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم. Bacakan kepada mereka berita tentang Ibrahim. Jadi ada 4 penyebutan watlu alaihim, bacakan kepada mereka. Kemudian warada ismu Ya'jud wa Ma'jud fi maudhi'ain. Datang penyebutan Ya'jud wa Ma'jud itu ada pada 2 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama fi suratil Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi liqaulihi ta'ala qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard, buat kerusakan di muka bumi ini. Fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan. Kata mereka, mau enggak kami upah lah gitu loh, agar engkau buat pagar tembok yang bisa menghalangi kami dengan mereka. Ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Sehingga Ya'juj wa Ma'juj itu orang yang merusak di muka bumi. Yang kedua fi suratil Anbiya, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Tatkala dibukakan nanti pintu atau terbuka, futihat, terbuka dinding Ya'juj wa Ma'juj tersebut, maka wa hum min kulli hadabin yansilun, mereka langsung berjalan dengan cepat dari segala penjuru. Ya. Jelas? Jadi Ya'juj wa Ma'juj ada dua tempat dalam Al-Quran. Yang seperti ini kalau bisa antum murajaah, antum hafalkan ya. Nanti kalau ditanya. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.